Auzubillahi minash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sa prelijepe baš čaršije u Sarajevu. Ja se nalazim u sjedištu BNF-a, naše institucije koja je podržala krucijalne nacionalne projekte, izdala više knjiga koje su od visokog značaja za naš narod. BNF stoji iza Instituta za Sandžak, koji će se uskoro izgraditi, inšallah. Ali Bošnjačka nacionalna fondacija ima više potencijala i kapaciteta od toga. Mi želimo da izrastimo u jedan fond koji će osigurati dobrobit bošnjačkog naroda kroz profitabilno ulaganje. Zato je prvo bitno da se u što većem broju učlanimo. Ali ne samo vaša financijska podrška je nama bitna, već vaš angažman. Angažman obrazovanih ljudi koji će nam pomoći u izgradnji. Svi mi su najbolja reklama za ono što zastupamo. Ja ću vam poslati nekoliko konkursa, link za učlanjenje, plakatu, flyer, koji možete da širite i dijelite. I tako podržite našu instituciju. Članče kartić su u izradi sa malim kašnjenjem. Halalite zbog toga i selam alejkum.